Dokaz da je Biblija savršena Božja reč se nalazi u najštampanijoj i najčitanijoj Bibliji ikada i među svim Biblijama i među svim knjigama. To je Biblija kralja Jakova na engleskom jeziku, King James Version. Bog je u njoj doslovno ostavio apsolutan dokaz o njegovoj savršenosti. Znao je da će danas ceo svet pričati engleski jezik, a ne grčki ili hebrejski, i ostavio je svoju savršenu i očuvanu reč na engleskom jeziku. Dokaz je u brojevima i numeričkoj perfekciji King James Biblije. U Bibliji božanski broj je broj 7, koji je broj svake punine i koji se javlja u Bibliji mnogo puta. U King James Bibliji imamo numeričku perfekciju kroz broj javljanja svetih reči, a takvu savršenost ne nalazimo ni u jednoj drugoj Bibliji, ni na jednom drugom jeziku. Cela knjiga King James Biblija sadrži tačno 823.543 reči i brojeva, što iznosi 7 na 7 reči i brojeva, ili 7 puta 7 puta 7 puta 7 puta 7 puta 7 puta 7. Ime Isus, kada se misli samo na Isusa Hrista, se javlja u Bibliji 980 puta, što je 70 puta 7 plus 70 puta 7. U parnim knjigama u Novom Zavetu 70 puta 7, a u neparnim isto 70 puta 7. A kada bismo računali samo Jesus, bez da se u stihovima nalazi uz apostrof, tačku, zarez, ukupno se javlja 777 puta. Ovo pokazuje da je Bog prevodioci King James Biblije inspirisao toliko daleko da je Bog imao kontrolu i gde oni stavljaju tačku, zarez. U kombinaciji Isus plus Hrist i reči izvedene iz reči Hrist poput hrišćani, Jesus plus Christ, se javlja 1554 puta, što je jednako 777 plus 777. U svakoj sedmoj knjizi u Novom Zavetu, 1. Korinćanima, 2. Solunjanima i 1. Petrova, ima ukupno 77 plus 77 javljanja reči Jesus i Christ. Lagani dokaz da je Bog i redosled knjiga inspirisao tokom formiranja kanona. U cijeloj Bibliji reč Otac sa velikim slovom 259 puta, što je jednako 37 puta 7 ili 777 podijeljeno sa 3. Reč Sin sa velikim slovom 231 put, što je jednako 33 puta 7 ili 77 puta 3. Ukupno Sin i Otac se javljaju 490 puta, što je 70 puta 7. U cijeloj Bibliji sva javljanja Otac sa velikim slovom, Sin sa velikim slovom i Duh sa velikim slovom, ukupno 777 puta se javlja. Prve tri reči Biblije in the beginning, u početku plus Jesus, ukupno 77.777 puta. U prvoj i posljednjoj knjizi Biblije, Postanje i otkrivenje, reči Bog i Isus se javljaju 343 puta, što je 7 puta 7 puta 7. U cijeloj Bibliji Isus plus sva Božja imena sa svim velikim slovima, ukupno 7777 puta. U Postanju 1 ili 1. Mojsijevoj 1, Bog izgovara ukupno 343 reči, što iznosi 7 puta 7 puta 7. Sedma reč sa početka i kraja Biblije, to su Heaven i Jesus, se javljaju ukupno 1554 puta, što iznosi 777 plus 777. Reči Otac i Sin u evanđeljima se javljaju 7 puta 7 puta 7 puta. Setimo se da su je pisala 4 različita čovjeka, opet dokaz koliko je značajno da verujemo da je Isus Sin Božji i da muslimani nisu u pravu, ali i da nemamo nikakvih petih evanđelja, to jest pokušaja da neko progura apokrifne knjige u kanon. Reči God, Father, Jesus, Holy Ghost, ukupno 5439 puta, što je ukupno 777 puta 7 javljanja u King James Bibliji. U cijeloj Bibliji imena Mojsije, Isus i Hrist se javljaju 2401 put, što iznosi 7 puta 7 puta 7 puta 7. A ako računamo samo u poglavljima gdje se sva tri imena nalaze, javljaju se 231 put, što je 77 plus 77 plus 77. Imena evanđelista Marko, Luka, Matej i Jovan, ukupno se ta imena nalaze 154 puta u King James Bibliji, što je 77 plus 77. Ako uzmemo samo kada se misli na same evanđeliste, ukupno 49 puta, što je 7 puta 7. 196, novi magični broj. Dobijamo jednokostranični trougao sačinjen od sedmica, 28 sedmica ili 7 puta 7 plus 7 puta 7 plus 7 puta 7 plus 7 puta 7 i sad magija. Jesus Christ, kada se nalazi zajedno 196 puta, Son of Man 196 puta, Son of Man velikim slovima i Son of God sa velikim slovima isto 196 puta. Reči Salvation, Savior, Saved, Saving, Saved, ukupno 196 puta u Novom Zavetu. Reči Sent, ukupno 196 puta u Novom Zavetu. Znamo svi popularan stih kada Isus kaže da je on put, istina i život, pa da bacimo te reči u pretraživač u kombinaciji sa Isusom. Ukupno 2331 put, što je jednako 777 plus 777
plus 777. U cijeloj Bibliji reč The Father, veliko slovo, The Word, veliko slovo i Holy Ghost, Sveti Duh velikim slovima, ukupno 777 javljanja. Bog vas poziva, proverite vaše Biblije, da li su one prave ili lažne. Proverite stih 1. Jovanova 5.7 koja govori o trojstvu. Bez ovog stiha nemamo matematičku perfekciju King James Biblije, jer troje svedoči na nebu, Otac, Reč i Sveti Duh, a ovo troje su jedno. Ako nemate ovaj stih u vašoj Bibliji, ona je za police, a na srpskom jeziku čitati Vuka Karadžića i Sinodov prevod koji je baziran na Vukovom prevodu. Ili čitajte savršeno očuvanu reč u vidu King James Biblije iz 1611. godine u izdanju iz 1769. godine koja ima sve ove matematičke perfekcije. Bog je toliko nadahnuo prevodioce King James Biblije da možemo sa 100% sigurnosti da verujemo da je on nadahnuo knjige koje su ušle u kanon, redosled knjiga u kanonu, čak i naslove knjiga, podelu na poglavlja i stihove, pa čak i mjesto interpunkcija u engleskoj King James Bibliji. A ono što je najvažnije od svega, možemo se 100% pouzdati da je Biblija reč Božja i da ono što piše u njoj, da je to 100% istina i da je večni život stvaran, da baš kao što piše u Bibliji, nakon što smo spoznali da smo grešnici koji zaslužuju večnu osudu i pakao i nakon toga poverovali u Isusa Hrista kao jedinog spasitelja, da je on umro za naše grehe i vaskrsao za naše spasenje, imamo večni život.